sindi kubatera ubwoba. I'm not scaring you. Ariko isi iragana ku musozo But the bavandimwe. world is going to its end. N'abahanga ubwabo barabizi kwisigana ku musozo. Twebwe twigishijwe nabi kwihana. Kwihana tuzi ko ari kuvuga ibyaha byacu. Kandi ukabivuga mu isoni nyinshi no gukorwa n'isoni nyinshi. Bivuge cyane. Speak of the sin that you have committed. Imana imbabarire ngewe naribye. God forgive me, I've stolen. Akaba rero umuntu w'umunyamwuka akakureba ati kubabarire gusa ntuzongere. Icara aho ngaho. It's like, may God forgive you and don't do it again. Hanyuma ejo wareba icyo gitsure wahuye nacyo. When you look at how they looked at you, wakumva wongeye kwihana. when you want to repent again, bavuga ati ngewe sinasubirayo Imana itanyinyuriza mu idirisha abantu. you say, I'm not going back, I will not go back there. Imana yacu urayize kandi noneho n'ubutumwa twumvise nuko. And the gospel was the same way. Bagahora batubwira ibintu tutiyazi watubwira niba ari ukuri. They would tell us things as if we don't know if it's true. Atuzi murenge. Do you know a sector? Ati hari umukecuru w'imyaka 70. There was a woman who was 70 years. Umusore w'ibirijana yanze kwihana aramuzingazinga munyuza muri Kostra. Ukavuga ati yo ati bara abakecuru bari bose bazanzingazinga rero. Ukavuga ati sinzagaruka. Hari amatorero amwe namwe ugeramo. There are some churches when you enter, uzura ubwoba. you're filled with fear. Sinzi yenda babona icyo bitwaza nka kumwe Bibiri ivuga ngo harabo dukirisha ubwoba ariko mu byukuri siwo muryo wivuga butumwa. Kimwe muri ibyo kibabaje kibi hari umufilozofe w'umufaransa yari kuri televiziyo mukuriye arimo aravuga ngo ubu noneho tugeze mu kinyejana aho ubu Kristo tugiye kubuhamba. Kuvuga ko Imana iriho yahozeho tugiye kubishyira mu mva tugiye kubishyiraho iherezo. Ndabizi neza ntazatsinda ndabizi neza ntibizaba kugira ngo Kristo buhambwa ahubwo ubukristo buzimurwa busanganira umwami wabo. Ngahisi yerekeza abavandimwe. Ariko icyatumye mvuga ibi byose rero nagira mbabwire ko nta ayi nimwe ibaho izakorwa isimbura amahame yo mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Umugoroba mwiza kuri mwese. A good evening to you all. Mbahaye ikaze kandi muri uyu mugoroba wa kabiri. I welcome you in this second night. Wa Joshua Generation Connection. Joshua Generation Connection. Imana ibagirire neza. May God do good unto you. Narinzi ko igisirimba kiri butume twumva ijambo dusa n'abakangutse. I thought the dance would awaken us a bit more. Ariko murasa n'abakonje mu gatoya. But it's like the cold has gotten to you. Ariko ndizera ko tuza kugira ibihe byiza nta kabuza nkuko Imana yabiduteguriye. Without a doubt we're going to have a good time as the Lord has prepared it for us. Mbasabe tujye juru hanyuma dusenge noneho twumve ijambo ry'Imana. I request you to all stand up so we can pray and dive into the word of God. Uragahezagirwa Mana yacu uri mu ijuru. Be praised, O Heavenly Father. Uragaterwa indabo z'amashimwe. May you be honored and glorified. Icyubahiro cyose ni cyawe. All the glory be returned to you. Nyirubwiza no gukomera. Full of beauty and mighty. Nyirimbaraga zose. All powerful. Nyirubwenge bwose. All wise. Imana nyir'uburemyi. God the creator. Witwa Yehova niryo zina ryawe. You are Jehovah, that's your name. Nta numwe muhwanyu baho. Nobody is compared to you. Nta nuwo muzahwana. And nobody will be compared to you. Uri Imana imwe rukumbi. You are the one God. Ntabwo wigeze uragwa ingoma. You have never been given the throne. Ntiwakoze kudeta. You have never dethroned somebody. Oya nta mana zindi zibaho mu cyiciro cyawe. No other God like you. Uri Imana imwe yonyine gusa. You are the God. Wabanjirije byose kubaho. Before anything else was created. Byose bizaremwe nawe. Everything was created. Nta na kimwe kitabeshejweho nawe. And nothing wasn't created by your Uri soko y'ibiriho byose. You're the source of every creation. Uri tangiriro ry'ibintu byose. You're the beginning of everything. Uri soko y'uburemyi. You're the source of creation. Ukwiriye icyubahiro no you deserve all the glory and tuzamuye icyubahiro cyawe. We give you all the praise. Tuvuga ko ari wowe Mana. Saying that you are God. Tuvuga ko ari wowe Mana. Saying you are God. Tuvuga ko ari wowe Mana. Saying you are God. Izina ryawe ni Yehova. Oh, your name is Jehovah. Utuma ibintu byose bibaho. You make things happen. Ni wowe Uwiteka. You are the mighty Uri ibihe God. byose. You are forever God. Ibihe byawe ntibirangira mu hashize. Your time does not end in the past. Kandi ibihe byawe ntibirangira mu hazaza. Your time does not end in the future. Bwawe ntibubarika. Your wisdom is surpassing abamarayika baguhora imbere bagupfukamira. The angels are before you every day. Bakubita imbere bakusubiramo aya magambo. Bow before you speaking ngo ni wowe ukwiriye kwenda icyubahiro. That you deserve all the glory. Ni wowe ukwiriye kwakira ubwiza. That you deserve all the honor. Ukwiriye gupfukamirwa nyiribihe. You are to be honored. Ni wowe wenyine ukwiriye kuramywa. You alone are to be ni wowe wenyine ukwiriye gutegerezwa. You alone are to be waited. Ni wowe ugira icuremo
warangiza Only you ukagikomeza create and it nta comes yindi to mana pass. ibaho mu There's byabayeho no byose other God in ibindi existence. byose ni ibigirwamana Everything are small goals. ariko wowe uri imana But only you are turerereza God. iryo zina natwe We are glorifying that turerereza name. iryo zina We are natwe glorifying that name. turakikiza amashimwe izina ryawe We are giving our thanksgiving tuvuga ngo to mana you. uragahezagirwa Saying, may the name tuvuga be ngo mana glorified. uragashyirwa hejuru May you be tuvuga ngo mana uplifted. uragaterwa indabo May you be tuvuga ngo mana glorified. uragahimbazwa natwe May you be honored and twebwe worshipped. wacunguje amaraso yawe Us that were bought by your twebwe precious wabariye blood. ibyaha byinshi Us that you forgave of our twebwe sins. wambariye umubiri Us that you put on the twebwe human watangiye body. yesu ngo adukize That you gave your begotten son twebwe to bari die bakwiriye for us. gupfa tutarenganye For who we deserve to die. twari dukwiriye umujinya wawe We deserved your wrath. ariko watugiriye imbabazi muri yesu But your mercy through tugushimiye Christ. yesu mwana We w'imana thank you for giving us. tugushimiye yesu mwana We w'imana thank you for Jesus. tugushimiye Christ. yesu mwana Thank you w'imana for Jesus. tugushimiye Christ. yesu mwana Thank you w'imana for Jesus. tugushimiye yesu mwana Thank you w'imana for Jesus. warakoze Christ. kubw'ikinege Thank you for your begotten warakoze son. kubw'ikinege Thank you for your begotten warakoze son. kubwa yesu Thank you for Jesus. tugushimiye umwuka wera Thank you for the Holy wohereza mu Spirit isi ngo that abane you natwe sent to come in us. gushimiye umwuka wera We udusengera thank you for the Holy Spirit who gushimiye intercedes for umwuka us. wera utuyobora We thank you for the Holy Spirit gushimiye who leads umwuka wera us. udukomeza The umutima Holy Spirit who enables gushimiye us. umwuka wera udufasha mu The ntege Holy nke Spirit zacu who supports us in our lives. dushimye umwuka wera We thank the Holy Spirit. ushimirwe umwuka wawe ma May your name be glorified. izina O ryawe God. rihabwa icyubahiro May your name be lifted tugushimiye high. amasezerano waduhaye We thank you for the promises warakoze you've given us. kudusezeranya ubugingo Thank you buhoraho for your eternal life you promised warakoze us. kubigerekaho indahiro Thank you that you even vowed warakoze ko upon mu ijuru us ari igihugu cyacu that heaven is our home. warakoze ko tuzaragwa kubaho Thank iteka you that you gave us eternal life. warakoze ko tuzareba mu maso hawe Thank you that we'll see. yego Oh God. tuzareba mu maso hawe Indeed, we shall see warakoze your ko face. uzaduha kureba mu maso Thank hawe you that we shall see your face, oh nk'uko God. ijambo ryawe ribivuga As your word says, ngubwo twatsindishijwe no kwizera that we were justified by dufite faith. amahoro mu mana We have peace in God. dutegerezanyije ibyiringiro by'umugisha byo kuzabona mu maso Waiting hawe with hope to see your izina face ryawe one day. rihabwa icyubahiro May your name be wakoze glorified. kudutegurira ibihe byiza Thank you for organizing us such a tuguteze wonderful amatwi ngo time. uganirize imitima We are yacu giving an ear to what you speak to us. twigishe mwuka wera Teach us, Holy murika Spirit. mu mutima mwuka wera Light in our hearts, ngaho Holy Spirit. twikurura ibitwikiriye muri twe mwuka wera Unveil what's hidden in our hishura hearts. ibyari bidasobanutse muri twe mwuka wera Reveal what's hidden in our hearts, oh God. twigishwe nawe Let us be taught by you, Holy urakoze Spirit. mwami yesu Thank you, Holy Spirit. twiteguye of God. kugirirwa neza We nawe are ready to receive your goodness. mu izina rya yesu In kirisito the name that is above every other haleluya name. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. imana yacu ishimwe Praise be to God. munyemere dushimire imana kubw'umusobanuzi wacu Let's praise God for our interpreter. ni ukuri usobanura neza You are a good interpreter. imana iguha umugisha Amen. God bless you. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. ndagira munyemerere sinzi iba yari yaje cyangwa atari yaje ariko nakire murumuna wanjye Pastor Jackson You will allow me to welcome my brother, Pastor Jackson. mashye ko ari make ubanza batakubonye reka wenda uhaguruke We're going to request him to rise on his feet. yesu aguha umugisha May God bless you. twakiriye brother William We're welcoming Evangelist William. imana iguha umugisha May God bless ni you. byiza ko turekoneza abakozi b'imana It's good to recognize the servants of God. abandi bo ndibaza ko twabakiriye Others were welcomed. imana ibaha umugisha May God bless you. kugira ngo mbone uko nigisha neza abo tutari kumwe ejo ndifuza ko bamanika amaboko kugira ngo namwe tumenye uko tubafasha I want to see those who were not able to come yesterday so we can know how to go with this. dukomeze di Let us raise our hands up high. ya muri benshi It's a number of you now. mwakoze kuza imana ibaha umugisha Thank you for coming. May God bless you. turimo turaganira amagambo avuga kuri topic nahisemo yanditse hariya We are sharing a word with a topic that's written there on the screens. iravuga ngo raising youth who make a difference Ngo kurera urubyiruko ruzana impinduka cyangwa itandukaniro. kuzamura urubyiruko kurera urubyiruko gutoza urubyiruko ruzana impinduka mu gihe cyarwo In their own generation. imana yacu ishimwe cyane Praise be to God. haleluya Hallelujah. hari ikintu kigezweho muri iyi si muri iki gihe turimo There's something that is viral in our generation now. kandi ubwo twatangiye hari ikintu kigezweho There is something viral.
ku buryo umuntu utakize arasa naho isi itangiye kumusiga. That if you don't know that thing, it's like the world is moving ahead of you. Publicité zikorwa kenshi nicyo zivuga. Publicity that is going on is speaking about such a thing. Iyo cyane cyane uri mu bihugu by'Uburayi na Amerika, especially in the developed countries, the US and America. Publicité zinyura kuri YouTube nyinshi ziba zivuga icyo kintu ngiye kuvuga. Most of the publicity on YouTube is speaking about this particular thing I'm going to speak about. Abakire ba mbere ku isi. The richest people on the world. Abakire ba mbere ku isi. The richest people in the world. Kandi noneho b'abanyabwenge. Who are wise. Bashuye amafaranga muri icyo kintu ngiye kuvuga. Have invested much in that thing I'm going to speak about. Ni ikintu cyitwa artificial intelligence. It's called the artificial intelligence. The namwe AI. mumaze kucyumva icyo kintu. Have you heard of that? Intelligence artificielle. The AI, the artificial intelligence. Iki kintu birumvikana kiri mu rwego rwo hejuru. This thing is somewhere in another level. Uretse ko tuba twamenya gusa kubikoresha. Except that we just know how to use it. Ariko ubundi ababihimba abashobora creating izo artificial intelligence bisaba ubwenge nyine buhambaye. But for people behind the AI or to create it, it requires wisdom. Muri izo artificial intelligence ziri gukorwa, in the AI that are being developed, niba ntibeshye muri 2017, in 2017, niba ntibeshye ariko muri 2017, in 2017, Elon Musk umukire wa mbere ku isi the richest man, Elon Musk, ndavuga ibishyirwa ahagaragara ariko I'm speaking of things that are revealed on the niwe internet. washoye amafaranga menshi mu gutangira artificial intelligence ya mbere, yashoye amafaranga menshi. Invested a lot of money into the development of the AI. Ageze hagati arabihagarika kuramo amafaranga ye. When he reached in the middle, he removed all his money that he had invested. Aravuga ngo and he said igitumye akuye amafaranga agiye muri icyo kintu, what made him take out of his investment, ngo arabona isi igana ahantu habi ku buryo atifuza guparticipa muri ibyo. Is that he's seeing the world going to somewhere dangerous that he doesn't want to participate in that. Ariko nk'umushoramari yageze hagati nyine arisubira. But as an investor then he came to his senses. Murabizi ko barimo arakora agachip ka microchip ko gushyira mu bwonko gatuma umuntu ashobora kugira capacité intellectuelle irenze iyo umuntu afite. And you know now they are making a small neurochip that goes to your brain that can expand your thinking. Actually artificial intelligence ziriho uyu munsi. In other words, the AIs that we have today, ntabwo satani ntashobora kubura imigambi, ntashobora kubura ukuboko mu bintu biba bikorwa hirya no hino ku isi. It's impossible that the devil's hand can't miss out of the things that are being done in the world. Atesi uri muratubwira iki muri ibyo? Satani afite mu kwe kuboko tubyihorere se hoya? So what are you saying? That what hand does the devil have in this? Should we stop using it? No. Ko atari byo ngiye kwigisha aho nshaka kugana ndahagaruka, ariko nifuje ko ari imbere introduction. So this is going to be just my introduction. It's not what I want to speak about, but I will come back to where I want to go. Kimwe muri ibyo kibabaje kibi, hari umufilozofe w'umufaransa yari kuri televiziyo mukuriye arimo aravuga ngo ubu noneho tugeze mu kinyejana aho ubukristo tugiye kubuhamba. There is a philosophy that went on live TV and said that we're in a generation where we're going to bury Christianity. Kuvuga ko Imana iriho yahozeho tugiye kubishyira mu mva, tugiye kubishyiraho iherezo. Speaking of how God existed or how God is alive, we're going to bury that and keep it in the grave. Ndabizi neza ntazatsinda, ndabizi neza ntibizaba. I know without a doubt that he will not conquer in that. Malheureusement ubutumwa bwanjye nyine kuko ntari igihanganye ntibabizemera, ariko ngiyewe nawe turabizi neza ko ibyo avuga bitazaba. Because I'm not famous now, me and you, we know very much that whatever he's saying will not come to pass. Aho kugira ngo ubukristo buhambwa ahubwo ubukristo buzimurwa busanganira umwami wabo. In other words, it will be the opposite. Instead of the Christianity being engraved, it will be shifted to the kingdom. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Umuntu wese utekereza kure, ureba kure, ubona aho amafaranga yerekera ashora muri AI. Whoever that is an investor, whoever that has a keen eye, they're investing in AI. Ikibi kiri inyuma y'ibyo byose ni ikihe? But the dangerous thing behind it all nicyo bita kurema umuntu uri hybride. Is to create a hybrid person. Umuntu uri hybride ni ukuvuga iki? What does it mean by a hybrid person? Ni ukuvuga ngo igice kimwe ni umuntu biologique. On one side is a biological person. Ikindi gice ni ibyuma, ni technology. On the other hand, he's a technology. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Kubasomye Bibiliya basosengura bazi neza. The commentators of the Bible, ubundi icyo ntabwo cyitwa ikizira, nta nubwo cyitwa icyaha gusa, ahubwo kiganisha muri
deluge, nukurimbuka actually. That, in other words, according to the Bible, it's not just a sin, but it's leading to the It's destruction. not a sin or abomination alone, ahubwo biganisha muri deluge. It is leading to a destruction. Nukurimbuka actually. It is a destruction itself. Abasomye Bibiliya, Those who read the igihe Bible, cyose isi yaganaga muri deluge, mu kurimbuka, every time the world was leading to its destruction, isi yabaga yuzuye abantu bari hybride. the world was full of hybrid people. Igice kimwe ari abantu, On one side there are people, ikindi gice ari abadayimoni. on the other side there are demons. Bibiliya ikunda kubita ngo n'abana b'Imana. The Bible calls them children of God. Usomye mu Itangira ibice bitandatu batubwira abo bantu uko bari bateye, In Genesis chapter 6, it reveals how those kandi ngo people baraje were, baryamana n'abantu. and they came and slept with humans. Murabizi byakurikiyeho ni mu gihe cya Nowa habayeho And kurimbuka. you know what happened in the times of Noah, where there was a destruction. Sindi kubatera ubwoba, I'm not scaring you, ariko isi iragana ku musozo but the bavandimwe. world is going to its end. N'abahanga ubwabo barabizi ko isi igana ku And the musozo. wise know that the world is going to its end. Turagana muri deluge, We are going to destruction. turagana mu kwisenya ubwacu. We are destroying ourselves. Abakunda gusoma ibitabo bya siyanse Those who love reading scientific cyangwa books, se abantu bavuga bareba ibijyanye n'aho isi igeze, or those who are well known about where the world hari is uwitwa today, John w'umuriyetena w'umunyamerika there's a lieutenant called John. yavuze ibintu bitandatu biranga ubundi ikiranga empire gusenyuka. He spoke about 6 things that require Steps. 6 steps that are Or found, phases. 6 phases Here for you go. a destruction of an empire. Iyo umuntu ajya gusenyuka, iyo igisekuru kijya gisenyuka, When a generation is going to be destroyed, cyangwa se empire ijya or gusenyuka, when the empire is going to be destroyed, inyura muri faze esheshatu. it undergoes 6 phases. Iyo urebye ibihe tugezemo When rero, we look at the times today, atari senga wabivuze, I'm not speaking about ndavuga it. ndakotinga John, I'm quoting what John yaravuze ngo said. tugeze muri gatandatu uyu munsi. He's saying that we are in our 6th phase. Mbibutse ko John uyu nguyu atari umukristo, This John is not a oya Christian. ntabwo akijijwe, He's not saved at we gusa all. ni umuntu wakoze ubushakashatsi But he's a yerekana, man who did his research, arebye uko ubwami bw'ubu Babuloni bwasenyutse, looking at the empire of Babylon, how it was uko destroyed, ubwami bw'abaromani the bwasenyutse, Roman Empire and its uko urebye destruction, abamede n'abaperesi the basenyutse. Med and Peris's, how it was Nk'ubuhistoriye destroyed. kandi ushishoza, He's a historian and he did his yerekana survey. uko empire ivuka, He revealed how the empire is uko born, ikura, the way it grows, kugeza usenyutse. until its destruction. Tugeze muri gatandatu And rero. we're in our 6th phase. Ariko niki gitumye mvuga ibi So ngibi? why am I saying this? Nubwo AI iriho, Even though there's AI, nubwo abantu baturemera ubuzima aho bashaka ko umuntu atagira icyo akora kwa, they're creating a life where they want us to do nothing at all. Imana ifashe mbivuge I neza. pray that God will allow me to bring it out. Twari kumwe n'inshuti yanjye umudokiteri umwe w'umuhanga pe mu Budage, I was with a wise doctor in German. ni umushakashatsi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ni umuhanga pe. He's a technological researcher and he's very Inkuru wise. nziza ni uko ari n'umunyarwanda. The good news is that he's Ni Rwandan. umuhanga ku buryo yabonye akazi yagiye gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. He's wise enough that he was employed by the US. Ubwo twaganiraga So rero, when I was having a chat with him, ambwira umushinga bafite, he spoke of the project they had. abatekerereza isi uko batekereza, Those who think for the world and the way they think. ngo baratuganisha ahantu They're taking us to a aho abantu place tutazagira twese icyo dukora, where we don't have anything to do. ahubwo amamashini akaba ariyo akora mu But mwanya the wacu, robots are doing in our placement. ngo abantu bazasigarana akazi mu isi The uko people- batekereza. Ariko What they think is that the people who have jobs ni ba Joyous gusa, will be the joyous ngo ni melody, abaririmbyi, will be the singers, abakina komedi, the comedians, drama team, the drama ku buryo team. tuzajya tuza hano tuje kureba abantu baturyohereza gusa Because batuma twumva tumeze neza, We'll be coming here just for entertainment. naho ibindi byose ngo bizaba bikorwa n'amamashini. But everything else will be done by robots. Ngaho isi yerekeza That is abavandimwe. where the world is going Ariko today. icyatumye mvuga ibi byose rero, But what made me speak about nagira all of mbabwire this, ko nta ayi n'imwe ibaho izakorwa isimbura amahame yo mu buryo bw'umwuka. there is no AI that will replace the fundamental principles in the spiritual realm. Muranyumvise bavandimwe? Are we together?
bagukorera AI iyo utunga muri telefone. They will do an AI for your phone. Bakubwira ngo ikintu cyose ukeneye kuvugaho tubaze twe tukubwire. They will tell you whatever you need, ask and we shall give. Mbere twabazaga marume Google. We used to ask our uncle Google. Abandi bakabaza tante Google. Others would ask their auntie Google. Ntabwo tukibaza tante amaze gusaza. We no longer ask the aunties, they're getting hari abandi bafite ubwenge buhambaye. There are others who have intelligence. Barakubwira ngo wikwirirwa wirusha ukeneye kuvuga ku musaraba tubaze we tukubwire. If you want to speak about the cross, ask and we shall tell you. Bagukorere resume y'abahanga n'amakoti yavuzwe ku musaraba babikuzanira aho ngaho nta kikugoye. A short summary and the quotes that were given by the cross and they will give it to you. Gusa ikibabaje But the weirdest thing, ntibazigera bakubwira uburyo wabona ubuzima n'amavuta by'umusaraba. They will never tell you about to get life and anointing from the cross. Do you get me? Turi kumwe? Nta shortcut nimwe ibaho mu mwuka. There is no shortcut in the spirit. Ndagira nkubwize ukuri nta shortcut ibaho mu mwuka. There is no shortcut in the spirit. Ahubwo ni amahame akurikizwa kugira ngo bigire uko bigenda. But they abide by the principles to achieve such things. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Nubaza Gemini izakubwira. If you ask Gemini. If you ask Gemini, it will reply to you. Ubwo kandi wari wagowe na I na I ni Gemini sasa. Nubaza Gemini. If you ask Gemini cyangwa n'izindi or any other AI, zizakubwira rwose n'ibyo utazi. they will tell you even things you don't know. Ariko nugera hano twumve dusinzira. But when you come here, you start dozing off. Bibiliya ibwira yabwiye Daniyeli niko Imana yabwiye Daniyeli. The Bible says that God told Daniel ngo muri icyo gihe that in a time such as ubwenge buzagwira. wisdom will be ubwenge buragwiriye pe. Wisdom will be popular. Ariko ikibabaje ubuzima bwo turabubura. But we are losing life itself. Nubwo ubwenge bwagwiriye. Even though there is enough knowledge, depression nazo zaragwiriye. Depression is increasing. Technique zo kutubwira uburyo twabaho zirahari. Technical ways of living are there. Ariko ntabwo tubona ubuzima bw'ibyo batubwira. But we don't see life in whatever they're telling ushobora us. kumenya ibintu byinshi wi. You can know a lot of things, yes. Ubwenge burahari pe. Knowledge is there, yes. Nta banga rihari. There's no secret anymore. Dore ikintu kijya kintangaza muri iyi But minsi. this thing amazes me. Umuntu aba hano muri Foursquare. You'll be a Foursquare person. Ariko akakubwira ngo pastor wanjye yitwa n'urugero ndi gutanga ariko yitwa John Piper. It's an example, but you will say that my pastor is John Piper. Jewe nsengera hano muri hano aha. I attend this church ariko uwo yumvira ari muri Amerika. But you're only respecting someone in the ibintu US. byaravangavanze. Things have been collided. Ariko nagira nkubwire uko bizamera But kose. whatever the cause, Bibiliya izakomeze bibe the Bibiliya. Bible will continue to be the Bible. Bibiliya ntizigera The yivuguruza. Bible will never change. Ukeneye kuyizera. Whoever that wants to believe in it, uwizera Bibiliya. whoever believes the gusenga Bible, kuzakomeza kube gusenga. prayer will continue to be prayer. Nta chat GPT izabaho izatubwira uko twakwakira imbaraga tudasenze. There's no chat GPT that will get us power without prayer. Nta buryo Bibiliya izabaho bazadukoresha GPT bazakora akantu kadushyire Bibiliya mu mutwe ariko ntizaba mu mutima. There is no way they'll make a chat GPT. They will make it, give it in your head, but there's no way it will be gone to your heart. Mu minsi iri imbere tubona abantu bavuga Bibiliya wagira ngo ibanditsemo n'akadomo n'akabago kuko ni ibimashini mu mutwe ariko mu by'ukuri nta buzima. In the future, we're going to see people reciting Bible verses because it's instilled in their heads, but there is no life at all. Njyewe ndi kuvuga ibyo nabonye. I'm speaking of what hari I've seen. amatorero amwe namwe There are specific usanga churches mu cyumba hariya. you find in a room. Ndavuga ibyo mvuga narabibonye. I've seen that with my hariya eyes. basenga mu Giportugize. They are praying in Portuguese. Hano basenga mu They're Gifaransa. praying in French. Hariya basenga mu They're Cyongereza. praying in English. Hariya ho basenga mu In the Cyesipanyol. back, they're speaking Pasiteri ni Spanish. senga The pastor is ariko mu Senga, Giportugize ni imashini. but in Portuguese, it's a machine. Kandi bagenda babikora ku buryo binagoye kumenya ko ari byo. And they do it in a way you can't even know the difference. Bigora kubimenya ngo se koko iyi ni ChatGPT cyangwa birimo biregera kuba vrai. It's difficult to separate it from ChatGPT and the reality. Mbabwiriye iki bavandimwe? Why am I telling you Nuko this? ibyo ngiye Is kubabwira that what I'm going to niryo tell hame you ryonyine. is the only
principle. Bibiliya ni kwivuga The gusa Bible says about it, ntituzigera tubona inzira and y'ubusamo there's no shortcut at all, uretse kumvira ijambo ry'Imana except agreeing with no the word kubaho nk'uko rivuga. and living and abiding by Mbega the word. Bibiliya ihora muri classic, The Bible is classic. Bibiliya ihora muri classic. It is always in a classic. Irakubwira ngo njyewe ndaguhindura ube nkanjye. It Bibiliya says, I will transform you to be like me. ngomba kukugira nk'uko I mvuga, have to make you like I speak. hanyuma ugende ubeho nk'uko ugende unavigatinge mu isi nk'uko And iri. you start navigating the world as it is. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Muri kunyumva nshuti Are we zanjye? together? Hallelujah, Hallelujah. 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 Abantu bifuza kuzana impinduka, People who want to bring a difference, ntabwo ChatGPT izagira ikibafasha, ChatGPT won't help you. ntabwo AI izagira icyo idufasha. AI will not help you. Amahame aracyari yayandi, Principles are still the others. ntibirahinduka na They have rimwe. never changed at all. Utazishuka ngo niwagize ubwenge buhambaye, Don't think that you're not wise enough. amahame aracyari The yayandi. principles are still the same. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Hallelujah. Ntabwo nibagiwe rero I did not forget. muri ya mahame twavugaga, In the principles we are speaking about, kugira ngo tugire urubyiruko for us to have a youth rushobora kugira that impinduka. can bring a difference, Yewe ndibanda mu mwuka mu mbabarire, I will speak about the kandi spiritual. mwarakoze ko mwazanye abandi badufasha mu buryo And bw'isi. thank you for bringing others to help you in Ndashimira abantu other ways. bashoye imari Imana yatanze ikabaha impano bakatubwira nk'ibyo batubwiye. I thank the people who were given talent to give and invest the way they Nabyo did. kandi turabikeneye pe. And it's needed in our Mwakoze kuri society. inspiration. Thank you for inspiring Ariko ubu us. tugeze mu by'umwuka But rero. today now we're in the spiritual Umva world. nshuti yanjye unyumva. Listen, brethren. Urifuza kuzana impinduka? Do you wish to bring difference? Urifuza ko hari difference Do uzakreya? you wish to create a difference? Muri icyo gihe ngubwiye tugiye kwinjiramo. In that generation we're going to enter. Kandi Imana ishimwe twebwe turi generation Facebook. And praise God that we are a Facebook generation. Kandi abangana natwe baraduseka kandi natwe tuza muri Facebook twari twaciye ibikuba. By our time when Facebook was initiated, we are the famous ones. Ngewe rero nanjye nkunda ibyacya ntanze kuyivaho ndacyayiriho. I am also still on Facebook. I'm not going off. Iyo ndebye amafoto yanjye kuri Facebook, When I look at my pictures on Facebook, nkareba yawe yo nkuvizise kuri I Facebook, visit yours, I look at your pictures. nibaza niba twarafotozaga 2:100 megapixel. I wonder which megapixel we were using for photography. ureba amafoto twifotoje abantu bavuye wagira ngo twese twari duturutse nk'ishyamba. It's like we are all coming from a bush somewhere. The pictures ndavuga were twebwe ba hilarious. Facebook. The Facebook Ugere generation. ku bana ba Instagram sasa Now reach to the Instagram babies. barahiye, They are on fire. bana ba Instagram The Instagram kandi abo babies. nabo basubiye inyuma gato. And they're also kind of in the Uza abo behind. kuri Snapchat, Now we have the Snapchat babies. umubona kuri Snapchat mwahuruka batariko ndabona asa n'umuntu nzi, urusa n'umuntu nzi. You look at them on Snapchat, when you meet, you're like, you look like someone I Yirabura know. nkanjye He's as black as I ariko iyo am, muhuye aba ari inzobe kuruta Jackson. but on Snapchat, they're as white, as brown as Pastor Gusa Jackson. kunde basa naho nkuzi we. And you're like, you look familiar. Ati ariko turaziranye kuri Snapchat. You're like, we're friends on Snapchat. Ubutaha nibaza ko bazajya badukorera n'ibigabanya amazuru Next time, they are going to decrease the bikajya nose, byongera hirya imisatsi cyangwa bikayigarurira and hino. you either bring the hair or bring it backwards. Bagati hano hawe ntihameze neza turakongera nta kibazo And like, tugutunganyirize. we're going to add on Numva ngo your hip. birahari yes Now they're birahari. saying it's there already. Ntimwibagirwe ko ndi ngewe Facebook utayimunye. So bear with me, I'm a Facebook baby. Nako nagira mbabwira ibyo byose ni inyuma gusa. All of that is on the Ntabwo behind. baragira icyo bakora gikora They've imbere. never done anything to tackle the Ntacyo inside. wakora uretse gusa kumvira icyo ijambo rivuga. Nothing you can do except to Niyo abide mpamvu by Yesu the yavuze ngo word. uko Yesu Kristo yarari That as Jesus was, n'uyu munsi niko the ari same way he is kandi today, niko azahoraho and he iteka will ryose. be forevermore. Amahame aracyari yayandi. Principles are still the same. Amahame aracyari The yayandi. principles are still the Nta same. nzira y'ubusami There's ibaho. no shortcut at all. Uko Yesu yatunganijwe The way Jesus was kugira ngo made akore umurimo wa se, to serve in the nawe ministry, niko azagutunga. the same way you'll be The transformed. same principles. Mahame yayandi. Niba kugeragezwa ari byo bitunganye,
If challenges are the ones that make you, izakugerageza wabizanga he wabikunda. will challenge you by fire, by water. Kereka niba udatekereza kuri Joshua generation. Only if you don't think yourself as a Joshua Ariko niba uvuga generation. ngo ndifuza kunkoresha But mwa. if you want God to use you, Ndifuza kunkoresha mwa. if you desire God to use you, Si amagambo burya ahubwo ni umwuka uri inyuma it's y'amagambo. not the words but the spirit behind your words. Hallelujah. 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 Ntacyo twakora ngo tubihindure. We can't do anything to change. The same principles. Ni ya mahame. Ntacyo We twabihinduraho. can't change anything. Imana yacu ishimwe. Praise be to God. Paulo yandikira Timoteyo Paul wrote to Timothy, aramubwira ngo mwana wanjye told me, Timoteyo, beloved son Timothy, urufatiro rw'Uwiteka the ruracyahagaze foundation of the Lord is still kandi standing. rwanditsweho And ngo it is still done. Uwiteka azabe, God knows his people. Uwiteka azabe. God knows his Aho rero people. niho twavuze ejo. That's where we spoke Wizeye yesterday. Yesu wese Whoever that is going by the ari name we of Christ, rufatiro rugihagaze na who bugingo is the n'ubu. foundation that still stands, Uko yabwiye Abakorinto ibice bitatu he told the Corinthians in chapter 3 uhereye ku murongo wa 10 from the verses 10 ati ngewe nk'umwubakisha mukuru, that I as a master builder, nk'umwubakisha mukuru as a master builder, nashizeho urufatiro I've set a aho foundation buri wese agomba where kubaka, everyone has to build ngo on. kandi twirinde ibyo twubakaho. And we take care of what we build Aravuga ngo on. kandi sinigira ishyano nkanjye ngo nibwire ko hari icyo nahimbye. Oya, ngo urwo rufatiro rwahozeho ni Kristo Yesu umwana And w'Imana. I'm not the one keeping this foundation, but the foundation is Christ, the Son of God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to Umuntu God. wese yirinde uko yubakaho. So be careful on how you build on this Inkuru foundation. nziza ihebuje izindi. The good news above it all, Inkuru nziza ihebuje the izindi. good news above it Ni all, uko urufatiro rw'Uwiteka is that rugihagaze. the foundation of God still stands. Rwanditsweho ngo And it's still done. senga ndakuzi. I know you, Senga. Witwa nde nshuti yanjye? Noella. Noella ndakuzi. I know you, Noella. Ariko Noella ni Icyongereza? Uwase. Noella. Icyo ni Igifaransa. Noella, sesa. Noella izina ndarizi. I know you, Noella. Ndakuzi Annette. I know you, Annette. Byanditse ku rufatiro. It's written on the foundation. Ubuzima bwacu ntibuzasenyuka. Our life will never be destroyed. Abo ngabo bazabona ubugingo buhoraho. Such people have eternal life. Abo ngabo impanda nivuga bazasanganira umwami. Such people on the trumpet rolls, they'll find their Abo ngabo king. ntibatinya kuzareba Imana mu maso. They do not fear to face God face Abo to ngabo face. ntibategereje antikristo, They're not- bategereje Yesu. They're not awaiting on the Antichrist, but rather on Jesus. Hari amatorero amwe namwe ugeramo There are some churches when you enter, uzura ubwoba. you're filled with fear. Sinzi yenda babona icyo bitwaza nka kumwe Bibiliya ivuga ngo harabo dukirisha ubwoba, ariko mu by'ukuri siwo muryo wivuga butumwa. It's like they use it as an excuse, but that's not the foundation of the good news. Bahora bavuga inyamaswa They're speaking of the beasts, izavuye mu butaka, those that came from izavuye ground, hehe. those came from where. Amatora ejo bundi yabaye muri 2024 yo muri Amerika. The elections in 2024 in the US, Yakongera kuvuga inyamaswa, they will start speaking about the antikristo beast, araje, the Antichrist is akarengane here. karabaye. Now they're going to start going against the church. Ndibuka nanjye ngikizwa. I remember when I was nari nkiri saved. muto mbere yaho ngaho. Before I was saved, Nahuye n'igitabo cy'abatemwe de Jehova. I came across the book of the Jehovah Witnesses. Sinzi niba bikibaho. Inyuma hano hariho ifoto y'inyamaswa imeze nk'ingwe y'imitwe irindwi. Urayibuka? There's a cover page of a beast with 7 heads N'ikiyoka gifite imitwe irindwi. and a snake of 7 heads. Iki gitabo ngisomye umutima ujya mu mutwe. When I read this book, my heart jumped to my head. Bavuga cyane antikristo. They're speaking about the Ntabwo Antichrist. itorero dutegereje antikristo. We are not waiting for the Itorero Antichrist. dutegereje The Yesu. church is waiting for Ntabwo Jesus. dutegereje We are antikristo. not waiting for Antichrist. Dutegereje We are Yesu. waiting for Niyo Jesus. yatubwiye ngo uko iyo minsi izarushaho Say kubegera. it as the evil days come Mukabona by ibyo byose bibaye. and you see all that comes Musubure to pass. amaso murebe mu Then ijuru. open your eyes to Gutabarwa kwanyu heaven. kuzaba That's kuri hafi. where your help will come from. Gutabarwa kwacu kuri Your hafi. help is near. Twebwe dutegereje Yesu. We are waiting for Jesus. Haleluya. Hallelujah. Abubatse kuri urwo rufatiro Those who rero are built on the nta kabuza foundation. ntibazakorwa n'isoni. Without a doubt they shall not Tuzamureba want to mu shame. maso. We shall look him face to Twakiriye face. imbabazi ze. For we receive his Twemeye mercy. ko yapfuye ku bwacu. We receive that he died for our sins. Twamenye ko yapfuye ku We bwacu. know that he died for our sins. Twamwemereye intege nke zacu. We have accepted our weaknesses. Twamubwiye ko ari umwami We n'umukiza. told him he's our Lord and Savior. Twamwikubise imbere We turamukunda. bowed
before him and love him. dutegereje We kuzamureba are waiting on him. ariko niba uri muri abo ngabo But if you're among those, niba uri muri abo ngabo if you're among those, Bibiliya ivuga ngo hari ikimenyetso kibigaragaza the Bible says there's a sign. va mu bidatunganye Depart from iniquity. va mu bidatunganye Depart from iniquities. ntabwo bivuze ko utazabigwamo It doesn't mean you can't fall short cyangwa se ubyisangemo or you can't find yourself in ayo that. magambo niyo mpamvu ari muri Bibiliya. That is why it's in the Bible. Haleluya. Hallelujah. Hari amagambo abantu bakunda kwitiranya. There are words people find Abarokore confusing. batinya kugwa. Christians fear falling Uzi ko short. runaka yaguye Do you know the other person fell behind? kandi kugwa tubibamo buri munsi. And we fall every day. Kugwa nicyo kintu Bibiliya itagize ikibazo ahubwo. Falling short is not a problem in the Bible. Uzi ko kugwa ahubwo Imana ibitangira isezerano. Falling short, God gives a promise for that. Ikavuga ngo humura wa mwanzi we wanjye winyishima hejuru naho ntabwo He nzabyuka. says, don't dwell ahead of me. If I fall, I shall arise. Umukiranutsi wanjye naho yagwa kageza karindwi ntazarambara That is, my arazabyuka. righteousness will not stay down, rather he will be raised up. Ariko hari ikintu Imana yanga But n'umutima wa there's something yose. God hates with his whole heart. Cyitwa gusubira inyuma. It's falling behind. Kugwa Falling short. ni ukuvuga ngo njye mfite aho It nerekeza. means there is somewhere I want to go. Nderekeza mu gusa na Yesu I have a Kristo. destination to look like Christ. Nkiri mu isi destination. When I'm still in this world, my destination, Umbajije ngo intego y'agakiza kawe ukiri mu isi ni iyihe? you ask me what's my goal of my salvation, Ni ugusa na Yesu. is to look like Christ. Gusa nawe mu kubabarira. To look like Jesus in mercy. Gusa nawe mu kubabazwa To n'ibimubabaza. look like Jesus in feeling pain in what makes him Gusa pain. nawe ngo musohoreze inzozi ze. To look like Christ to reveal his dreams. Inzozi ze ni uguhombya Gehinomu tukuzuza ijuru. His dream is to bankrupt hell Ni and uguhindura fulfill abantu kuba heaven. abigishwa ba To Yesu. transform people to become disciples Ngiyo of nzira Jesus. nguyo muhanda ndimo That is the ndaganamo. destination, that's the route. Satani nawe aravuga ngo ya ntabwo uzabikora. Now the devil is saying you're not going to make it. Nanjye nzabikora. I am going to do it. Ati tuzarebana rero. And we'll see. Uzi icyo akora? Do you know what he does? Ashira ibigusha mu He nzira. starts putting temptations in Ashira your way. ibigusha mu nzira. Puts temptations in your way. Kubwo kutaba amaso kwanjye For I am not aware. rimwe sanga naguye. Sometimes I fall short. Kubera inzira inyerera rimwe na rimwe Because it is slippery, sanga naguye. I fall short. Kubera abakozi be bantega imitego Because they're setting obstacles, ngasanga I naguye. find myself falling Kubera short. umwijima wo mu nzira Because of the darkness in rimwe the na rimwe road, sanga naguye. sometimes I fall short. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Ariko nta muntu n'umwe ugwa ngo But you yiryamire. don't fall and stay Iyo down. uguye ubyuka vuba vuba. When you fall, you arise. Cyane cyane abadamu. Especially Iyo women. uguye uhisha ubwambure. You are hiding your Iyo nakedness. uguye uhisha When ubwambure. you fall, you Niyo hide waba your wavunitse nakedness. uri munyamunya. Even though you are breaking the Natwe leg, ntituzamwerurira ubwambure we bwacu. shall not reveal our Kristo nakedness Yesu to niwe the mwami devil. n'umukiza. Jesus is the Naho Lord and twagwa Savior. tuzabyuka. Even though we fall short, we will Ikosa arise. tutazakora. The only mistake we will never do, Ikosa the tutazakora. only mistake we will Nuko never do, tuzatera umugongo umusaraba. is to give our backs to the cross. Ntabwo tuzatera umugongo We're gusa not give nawe. our back to the cross. Ntabwo tuzatera umugongo ijuru. We're not going to give our backs to Ntabwo heaven. tuzareka ko Yesu aba umwami n'umukiza We're w'ubugingo not bwacu. going to give Jesus. Azahora ari umwami n'umukiza He's w'ubugingo going to bwacu. continue to be the Lord and Savior of our Kandi nawe lives. ni umubyeyi wuzuye imbabazi. And he's a parent full of Ndabizi mercy. iyo nguye arikanza ntegeye amaboko. I know when I fall short, he's near and ready to bring Ategereje me ko up. mbyuka ngo yongera nkomeze asubizemo I'm imbaraga. waiting for me to arise and he can empower me. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Abakunda kandi ashyigikiye Those he loves and empowers ni abafite uyu mutima wa Pawulo. are those with the heart of Paul. Bavuga ngo watubabariye ibyaha That wowe are saying ukabyara. you've forgiven our sins, O God. Warakoze kwandika amazina yacu mu gitabo Thank you cy'ubugingo. for writing our names in the eternal book. Warakoze kutwicaza muri Yohana 2 ibice 225. Thank you for making us to sit in John 2 chapter 2. chapter 2 verses 15. Warakoze kuhatwicaza Thank you for putting us in mu that rwandiko seat. rwa mbere rwa Yohana ibice 225. First John chapter 2 verses 15. Aha niho twicaye. That's where we're Haravuga sitting. ngo iri ni ryo sezerano That this yadusezeranije. is the covenant we have. Ni ubugingo buhoraho. It's eternal life. Actually not covenant, that is a promises. It is a promise we have. Covenant, we are already in the covenant. Turi mu gihango n'Imana. Ahubwo kubera icyo gihango
But because of the covenant, yaduhaye he amasezerano. gave us promises. Ayo masezerano arusha ayandi kuba mwiza. Those promises are beyond others to be great. ndebera mu gitabo cy'abaheburayo 8:6 The abaheburayo. Hebrew book chapter 8 verses 6. Ntabwo nahateguye ariko reka mbaha akantu I karyoshye had not bavandimwe. prepared it, but let me tell you, Aka brethren, kantu nuko kubitiramo tima sala. this is This is like a tea masala. cyangwa se akangaka ni kaki. It's a recipe. Actually akangaka ni kaki. Ni ka gingembre sa. Ka gingembre akangaka. Ginger. This is ginger. Akari ka ginger. This is a ginger. Nakaryosha. This is a recipe. Somera rero nshuti yanyu. Read for me, brethren. Haranditse ngo iki mu Heburayo 6 Hebrews chapter 8 verses 6. cyane mu cyongereza mu kinyarwanda biragoye. Hebrews chapter 8 verses 6. Umva nanjye ariko sigaye mvuga icyongereza gusa biragoye nyine. Ariko ntacyo turasoma ikinyarwanda no mu cyongereza. Voilà, c'est ça. Somera di. But now he has obtained a more excellent ministry, by how much also he is a mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Oh, hallelujah. Yaduhaye. Hallelujah. Hallelujah. Isezerano rye. He has given us his Mu covenant. kinyarwanda baravuga amasezerano kuva biragucanze. Ngo ari ku murimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza. Kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo. Kuko ryakomejwe n'amasezerano bikagorana rero. Kuko amagambo ni amasezerano. Ariko mu cyongereza baravuga ngo yatugiriye, yadushize muri alliance. He put us Muri in a covenant. better covenant. Yadushize muri covenant. He put us in a better Muri covenant. alliance. In a covenant. Mu gihango. In an alliance. Ubundi baravuga ngo igihango ntigishoboka kidashingiye ku bintu birindwi. Alliance is not able if it's not based on 7 things. Kugira ngo alliance yitwe alliance. For an alliance to be called an Kugira ngo alliance. covenant yitwe covenant. For a covenant to be called a Ifo covenant. kubaho ibintu birindwi. There has to be 7 things. Reka mvuge icyanyuma aricyo cya Let me karindwi. speak of the 7. Ngo nuko habaho ko amaraso yamenetse. That there has to be a shedding of blood. Cyangwa se guhuza amaraso. Or a connecting of blood. Kubera amaraso ye rero. Because of the blood of Jesus. Duhagaze mu We are isezerano. standing in the covenant. Ryitwa covenant. Which is the covenant. Bituma twizera amasezerano. That makes us believe in promises. Ariyo yitwa promises. Which is also called Ubundi promises. icyo bita promises ni What is a promise? nicyo bita ideni. It is a debt. Imana itubereyemo ideni. Jesus is indebted to Imana us. itubereyemo ideni. Jesus is indebted to us. Rivuga ngo nzamanuka mu isi. That I was sent to us. Abanyizeye bose Those who believed in me mbahereza ubugingo will buhoraho. receive eternal life. Mbahereza ubugingo Will buhoraho. receive eternal life. Abapfuye basinziriye muri iryo Those who sezerano. died and are asleep in that covenant. Hallelujah. Hallelujah. Abasinziriye muri iryo Those who sezerano. are sleeping in the covenant. Duhagaze mu gihango. We are standing in an alliance. Twizeye kuzabona amasezerano arusha kuba meza. Ready to receive better promises. Iruta irindi rero nari babwiye. I told you with the one better Iri ni ryo above it all. sezerano yadusezerano. That is the promise he gave us. Ni ubugingo buhoraho. Is eternal life. Ubwo ndacyabwira abandi bavuga ngo turi ku I'm rufatiro. speaking to those who are on the foundation. Aha kabiri rero. The second, Imana ishimwe. praise be to God. Muri gufashwa nkangera? Are you being blessed? Simbizi. Ariko mu bintu bijya binezeza abavuga ubutumwa. Among the Murabizi. things that bring joy to the preachers of the word, Hari igihe ubwiriza abantu ukavuga ati niyo batabifata ngewe ndabifasha. sometimes you say even though they don't grab it, I am taking hold of Ukajya it. wumva urimo urafashwa wowe nkaho wagira ngo uri muri ibwiriza. You feel like you're getting blessed as if you're teaching yourself. Ariko abaririmbyi nibo babyumva neza. Mwebwe ntimujya muririmba se nta repetition. Singers, you always sing without practices. You know Wowe mu that. rugo ntujya uririmba nta muntu ukubona muvandimwe. You always sing when nobody's looking at you. Ugafashwa ukanezerwa kandi ntawe uririmbira. And you're blessed and you're not singing at anybody's Natwe watch. turibwiriza tugafashwa ntawe tubwiriza. We also preach to ourselves and we are blessed enough. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Kandi ndabizi muri bwo gufashwa nkanjye. And Imana I know ishimwe. you're being blessed in Jesus' name. Ariko muri buko tugaruka rero tugiye kuvuga ibintu bibiri gusa. We are going to speak of just 2 things. Sinatinda cyane. I won't even take time, Ariko nibura mu bimenye. but at least you will know that. Pawulo abwira Timoteyo. Paul told Aramubwira Timothy, ati rero abubatse kuri urwo those rufatiro. who are set on the foundation, Ubambwira iki ngiki. tell them this. Nibave mu bidatunganye. Let them depart from Nibave iniquity. mu bidatunganye. Depart from iniquity. Ejo twavuze inzu. We spoke of a great Aravuga ngo house. ntuzi ko mu nzu y'inyumba. Do you know that in a great house, Icyo bita inzu nini. a big palace, Une grande maison. a big palace, Château. a palace, Palais.
a palace, inzu nini, a big house, yanzu y'ikitabashwa, a good, beautiful house yanzu yubatswe kuri miliyari nyinshi. that is built with a lot of millions. Hari inzu bigeze kwerekana muri Amerika, There is a house they ni showcased imwe in mu the nzu US. y'igitangaza nanjye nabonye. It's among the wonders of the houses I've ever Actually seen. iyi nzu yubatse mu ikoranabuhanga, This house is built in technology. nta kibambazi igira, It has no walls. irabonerana. It is transparent. Actually uri hano urabona ntazi hari. When you're here, you don't see a house at all. Nyirayo agakanda gusa, The owner will have a remote and place it, ako kanya ukabona aho warebaga hahindutse nk'igihome. and you will see there is a great wall that comes Iyo there. nzu mbega mbabwire ngo ikise nayo ni igitangaza. That house is a wonder itself. Iyo nzu niyo yaba imeze ityo nayo, Even though it's just as like that, y'ibirahuri bihambaye, with great glasses, irimo with tekinoloji a ihambaye. lot of technology. Yaravuze ngo inzu yose aho iva ikagera, Said every house, however it ngo is, ibamo ibikoresho by'izahabu n'agaciro. it had vases of gold and silver. Ubu haravuze ati oya ntabwo ari byo Senga, And you're some saying, no, it's not ntabwo true. navuze inzu yanjye n'iyawe, I'm not speaking of my house and yours. navuze une grande I'm maison. speaking of a palace. Kuko iyanjye n'iyawe ushobora gusanga nta n'ikintu gisize umushongi kirimo. Because in my house and yours, you might not even find any precious thing. Hano urabona twebwe hari igihe nyine tugira abarundi basenga neza ngo urusago, hari igihe tuba dufite inzu y'urusago. Urusago urumva icyo ari cyo? Nanjye simbizi, twikomereze. Actually ngo mpana ngo wakoze ngo kuturinda ngo muri urusago, umuntu afite inzu urusago nakagudoyi nakagonyi. A remain. Akagonyi sero kazi ko? That is it going. Akantu nyine kakantagazi. Like Ubwo in a kandi small house. ngo yaciye bugufi ngo urakoze ngo ko tugeze muri urusago, ngiye mpita nkandura amaso nkabareba nkabaze wabwije Imana ukuri ko batse inzu nziza. Tell God the truth that you have a beautiful house. Ntabwo ndi kuvuga akagonyi kanjye nawe, So I'm not speaking of my small house and your ndiho small ndavuga house. une grande maison, I'm speaking of a great house aho hari ubutunzi butagira where akagero. dwells riches and treasures of Ejo the nababwiye ko world. nagize amahirwe yo kugera muri Palais Elysée. I told you I was privileged enough to reach in the museum. Hari Palais Elysée, no ni ibiro bikuru bya president w'Ubufaransa. Oh, in a presidential palace of the Republican president of France. Rimwe mu mwaka bajya batanga amahirwe ngo abaturage bahasure. They always give an opportunity once annually for the visitors Nanjye to nagize amahirwe yo visit. kujya kuhasura I rero. was greatly blessed to visit that Hari place. zahabu moshe. There is gold, my Hari ibintu friend. by'agaciro There koko. is precious things. Iki cyabayeho mu 1000. This happened in 19 something. Ureba bimaze imyaka irenga magana. These things are for Ibintu ages. by'agaciro bihambaye. Very precious things. Ureba gusa ukifotoza. You look at yourself and you take pictures. Muragira ngo ndababeshya nuko telefone bayibye mba mberetse. I would have shown you, but they stole my phone. Byari recently. igitangaza. It was a great house. Nanjye ndifotoza I kwe. took pictures. Ndareba amatapi, ureba ukavuga ati hari tapi na tapi. There are carpets and there are other carpets. Ureba icyo bita chandelier, itara rimaze imyaka ureba ukabona kabisa n'ururembo Yerusalemu sha. You look at an artistic chandelier and you say this is the gates of Jerusalem. Ibintu bitagira akantu kanduye ukagira ngo ni rwa rurembo tuzataha. Things that are very clean as if it's the gate we shall go Ariko home. ikibabaje muri aho hantu mbabwiye hose. But the thing that brings great sorrow to me, Arimo n'utuntu dukoze muri zahabu ariko bashyiramo pubere. but there are other things made out of gold, but it's a rubbish pit. Iyo ushatse kwimusha urimusha ukagenda ukajugunyamo. When you take your waste, you go and drop them in the rubbish pit. Kibabaje harimo na za toilette sha. There are also toilets in that great house. Nkibaze nyuma y'izo zahabu na za toilette nazo zirimo. After those gold and precious things, there's also toilets. Kandi muzi icyo tujyanayo namwe And murabizi you know neza. what we take in the toilet? Uko haba igitangaza kose. However beautiful and Mu great it nzu can be, nini in y'ikitabashwa a great beautiful harimo house, ibikoresho by'icyubahiro there are vessels of honor bikura amafaranga menshi, that are worth millions. ariko harimo n'ibikoreshwa There are by'igisuzuguriro. other vessels of dishonor. Pawulo yaravuze ngo iyi nzu nini mbabwira So Paul said this great niyo house torero is the ry'Imana. church of God today. Aravuga ngo dore conclusion He rero, said this is a conclusion. umuntu niyiboneza If you execute and purify yourself ukitandukanya and you n'ibidatunganye separate for yourself from imbere iniquity y'Imana, in the presence of God, uzareka kuba igikoresho gikoreshwa you will not be iby'igisuzuguriro, a vessel of dishonor. uzareka kuba igikoresho You will kijugunywamo no imyanda, longer be a vessel of ngo dishonor uhinduke igikoresho cy'icyubahiro and become a vessel of honor. mu ijuru bavuga ngo kigirira nyiracyo In umumaro. heaven they said it's used for its master's use. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ijambo tuvuga rero uyu munsi The one speaking ni about ijambo rivuga kwiboneza. is a word called purification. Kwiboneza. Purification. Actually sinzi mu cyongereza niba ariko bimeze. I don't know in English. Harimo ni verbe ni pronominal nibyo.
Actually ni igikorwa kivuga wowe ubwawe wikorera. This is an act you do that is individually. Iyo mu gifaransa so purifié. It's like purifying yourself. Nukuvuga iyo se ibije kwere mu gifaransa ni igikorwa kivuga ngo ntabwo ari wowe undi ugikora ni wowe ukikorera. Nibavuga ngo nukwiboneza. This is an act not done by anyone else but individually, meaning you yourself, you purify yourself. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Kwiboneza murumva icyo bivuga? Purifying yourself. Ntabwo navuze sanctification. I didn't speak about Ahubwo ndavuga sanctification, kwiboneza. but purification. Urabona iyo bavuga ikintu kukiboneza, When they say about purification, ntabwo ari ukugihindurira imiterere. it's not changing its Kiba own gifite side. imiterere It gisanganye. has its own way of how Ntabwo ari it is. ukukigira original. It's not making it original. Kiba gifite originalite deja. It already has its original faith. Ahubwo But nukucyongerera ubwiza. it is adding its beauty. Nukutuma kibaho mu buryo cyakoreshwa icyo cyaremewe. It's in a way to make it be useful, to act in the way it was made for. Nta muntu numwe urangiza kurira ku masahane ngo yamene. You can't stop eating from a plate and you break it. Ntawe nzi ndabona. I've never seen a person Yewe like n'ahandi that. nababwiye barayoza. In the other places I told you they wash plates. N'ahandi nababwiye barayoza. In those great places they wash plates as Cyane well. cyane ko maze n'imyaka myinshi. Especially now these plates are for a long time Iyo now. bayakugaburiraho bakubwira ngo iyi rero iyi ngiyi kane tunyoyemo rero imaze niyo mu 1800 yakozwe n'amaboko ya muntu kandi ni muri hoteli y'inyenyeri nyinshi They gitangaza. said this cup that you're drinking in was done in 19 this and that, and it was done by such a person, and it has been used for great things. Nubwo kubera iki nuko icyo gikoresho ntago bacyongereye ubwiza nako ntago bacyongereye valeur ajoutée kibakigize gisha. They're not adding value added to it. Ni cya kindi It nubundi is still the vessel, ahubwo kiba gikeneye kubonezwa but it needs to be purified kugira ngo kibone uko kigirira nyiracyo umumaro. so it can be valuable to its owner. Turi kujyana nshuti zanjye. Are we together? Amasahane yawe iyo yaririyeho Your plates after finishing eating. nta kereka uri umusazi ntiwakongera mu gitondo ngo uyarireho utayogeje. Only if you're a crazy person, but you can't use a dirty plate again. Iyo uyogeje rero After washing them, ubugira ngo kugirire umumaro wo kongera kurirwaho. it's for it to be a value for you to eat again. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Hano hari abahungu n'abakobwa We b'Imana have boys and girls for God bakozwe n'amaraso ya Yesu, that are washed by the precious blood of Jesus, bacungujwe n'amaraso ya Yesu, that are redeemed by the blood of Jesus, bitwa ibyaremwe bisha. that are called new creation. Imana ibareba ibita amaronko When yabo, God looks at him, he considers them ariko as treasures, bakeneye kwezwa, but they need to be purified, bakeneye kubonezwa they need to be sanctified, kugira ngo imyanda ibaveho, so that the dirty iniquity babone can be taken, bakoreshwa icyo baremewe. so they can become vessels of honor. Muranyumvise nshuti Are zanjye? we together? Ntabwo guciriyeho iteka, I'm not condemning you. ntabwo tuba tuvuga ngo urarimbutse We're oya, not telling you are going to be destroyed. ahubwo No. tuba turakubwira ngo urimo urapfirwa. But we're telling you rather you're missing out. Ntabwo uri gukorera umumaro waremewe. You are not doing what you're created to do. Nta musazi n'umwe wanywera mu kintu cyanduye. There's no crazy person who can drink from a dirty cup. Sinzi niba mubizi igikombe cya zahabu kitogeje A golden cup which is dirty kirutwa n'ibumba ryakozwe n'umutwa w'ahantu kanaka ariko ryogeje. is better than a clay cup that was done somewhere but clean. Turabyemeranya nshuti zanjye? Are we together? Turabyemeranya. Yesu yaravuze Jesus said, kugira ngo yumvikanishe ibyo, so that he can make people to aravuga understand umuntu utitunganya, umuntu utaboneye, that if you don't purify yourself, ngo ni nko gufata zahabu it's like taking gold, ukayishyira ku izuru ry'ingurube. pluck it in the nose of a pig. Ibaze nawe zahabu Imagine gold. warangiza ukayishyira ku izuru ry'ingurube. You put it in the nose of a pig. Murabizi ko ingurube igenda irisha umunwa mu icukiro, amazuru yayo nikoresha ishakisha ibyirya, yarangiza igakubita amazuru ikarya. Iyo zahabu nta kimaze. A pig uses its nose to find food, and it goes in litter places, and it uses the nose to pick things. Now imagine a gold plucked in the nose of a pig. Iyo zahabu rero nimara kuva ku zuru ry'ingurube, After it comes from the nose of a pig, ntabwo bazayirema bushya, they're not going to refine it, ahubwo bazayiboneza. but rather they will purify it. Nibamara kuyiboneza, After purifying ive it ku zuru ry'ingurube from the nose of a pig ijye ku rutoki rw'umwami cyangwa se umwamikazi to a kanaka. hand of a king or a queen.
Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Nicyo rero ngiye kukubwira. That is what I want to speak about. Turi kujyana inshuti zanjye. Are we together? Ubu rero dushatse twatangira. Now we can start. Hari uburyo butanu. There are 5 ways. Iyo mvuze butanu, When I speak of 5 ntabwo nciye ways, iteka. I'm not doing Ahari something wowe Imana permanent. izakubwira ubwa gatandatu. God will speak about you cyangwa ubwa the 6th karindwi. or even the Ahubwo 7th. njye mba ngeze aho Imana inyigisha. But I'm reaching to that extent Nzajya with God. mbibibutsa. And I'm reminding Ningaruka you hano again. nkongeraho bubiri. When I come back and add 2 to Hariya it, tugiye se butanu. you will say now we Oya, spoke of 5. ntabwo naho ngeze umwuka waranyigisha. That is where the Holy Spirit is Nicyo nanjye teaching ngiye me. kubasangiza rero. That's what I'm going to Imana share. yacu ishimwe cyane. Praise be to Kandi God. haribwo tuya dutinya ubwo bishop nahishurirwa ntazatinye kongeraho butatu ngo mutazavuga ngo buriya yapinze senga. Ntabwo ari ibyo turimo. Yeah, and if Bishop is revealed to add 3 more, it's okay. He's not trying to go Iyo ni above me. It's imitekerereze ya okay. Yosuwa. That's the thinking of Joshua. Murabizi ko Yosuwa yabwiye Mose ngo Imana yaramwibwira Yosuwa warimo araboroga ati Imana ndarushye. Joshua was weeping and telling God, I'm tired. Murabizi mu kubara 11 yabwiye Imana ngo ubwoko burandemereye. In Numbers 11, Joshua was crying to God that these people are becoming too much Uzi ko for wagira ngo me. ngende narabubyaye ndaburera ndabutwita none urabundemeka ku And he mugongo. was like, it's like I gave birth to these people, now I'm carrying them in my Atangira back. kubwira Imana ngo basinyica ndarushye. And he started telling God, kill me for I'm Imana tired. iravuga ati iki ibyo uvuga ntabwo uri umunyantege nke bifite ishingiro. God said there is a source to why you're saying this. It's not because Toranya you're weak. 70 bagufashe uyu murimo. Choose 70 people who are going to help you in this Icyo ministry. mbakorera ngewe ni kimwe gusa. What I will do is one, Ndafata ku mwuka I will wawe take from your spirit mushyire kuri bo. and I'll place upon them. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Ba Yosuwa rero The Joshuas, burya baradukunda kandi bakaturwanira ishyaka. they love us and they fight for us. Ati ubundi umwuka wari uwacu gusa. That the spirit was for us. Wari uwanjye na It Mose. was for me and Kandi nanjye Moses. nari mugogereye. And I was also there Mvuga ngo umunsi Mose yaciyeho. awaiting that when Moses dies, Ni njyewe uzaba uri shefu w'umwuka nanone. I will become the chief in None spirit. 70 bose bawugabanye. Now we have 70 who have the Hanyuma same spirit. Yosuwa araza ati babuze. Joshua was like, stop them. Mose ati ibyo uvuga ntubizi. Moses was like, you don't know what you're speaking about. Uwampa ngo Abisiraheli bose baba How bahanuzi. I wish all the Israelites were prophets. Uyu muruho ntiwazongera kubaho na rimwe. This would have never happened. Imana yacu ishimwe Praise be cyane. to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Narimo mvuga ngo nta shyari dufite. I was speaking, we're not Ibyo jealous. ntabyo pe. There's no jealousy at all. Ibyo ni ibintu biciriritse. That is something minimum. Imana nigira ikikwagura kuri bimvuze When uzakidusangiza. God expands you on this, you can Kandi ungiriye share. neza azaba ari ngiye wa mbere In ugisangiza. other words, you can share it with me Nanjye nzaba before, ndushijeho kunguka. and I will have gained a lot from you. Pawulo aravuga rero ngo ubundi ngiye kuvuga uburyo butanu bibiri twereka Imana ikoresha iboneza umuntu. There are 5 ways God uses purifying a person. Kandi buri buryo bwose bufite umumaro wabwo. And every way has its own use. Nta buryo busimbura ubundi. There is no way that is proportional to the other. Reka nsabe Bishop I'm going to ask Bishop. cyangwa ntabyihorere ntiza sha ntiza kana ntiza. Aha. Urabona murabona aka gakomo keza kuyu mwana Do you w'umukobwa. look at this bracelet here? Urabona ukuntu gakayangana? Do you see how it's shining? Murabona ko ari sawa? Is it beautiful? Murebe ni yanjye. Look at my ring. Yanjye ntabwo ari uko atari original. It's not that my ring is not original, Ahubwo simperutse kujya kuyiboneza. but I had not purified it yet. Ni ejo ejo nzashaka kanya simbukire Nyamirambo sha. Tomorrow I'll go to Nyamirambo to purify my Nimara ring. kugera Nyamirambo muri bijuteri. After I reach in Ejo Nyamirambo, muzumva ibyo mvuga. you will see what I will speak. Kazaza karabagirana mugire ngo wakireberamo. It will come shining as if it's a mirror. Nukuvuga ngo iyi zahabu y'umukobwa ikirusha yanjye nuko yo yaboneshwe. This golden bracelet, the thing that is differentiating from that is that it was purified. Uzi ikintu cyatumye zahabu yanjye itakaza kurabagirana Do you neza? know why it made my gold lose its shining? Ni igituma ngewe mbonera. Hibaze nawe. Is what makes me to shine. Ndasubiramo. Icyatumye zahabu yanjye itakaza kurabagirana cyane. The reason as to why my gold lost its shining, icyo ngicyo cyayiteye kumera gutyo. the only thing that made it lose it, Nicyo cyiza ku mubiri wanjye kuko nicyo kimboneza. it is what's good for my body, for it purifies Actually me. ni ukwishyiraho amazi n'amasabuni. It is putting water and soap to it. Kandi amazi n'amasabuni yo niyo ngewe mboneza. And water and soap
in other words, purifies me. nukuvuga ngo kugira ngo mboneze zahabu For me to purify the gold, ntabwo nkeneye icyo nkoresha mboneza umubiri wanjye. I don't need the same thing to purify my body. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira. That is what we're going to share today. Kwinjira muri wowe imbere We're going to enter into the inner urebe uburyo person Imana ivuga ko ukeneye ibintu bitanu and see how God says you need ngo 5 ubone things uko uhinduka igikoresho cy'agaciro gahambaye kigira nyiracyo umumaro. that will transform you to become a vessel of honor that is useful to the master. Duhere ku bisanzwe rero. Let's start with the Icya usual. mbere, The first, Bibiri tubwira ko amazi aboneza. the Bible tells us water purifies. Amazi araboneza. Water purifies. Musomere mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka ibyakozwe n'intumwa. The book of the Acts, Ibyakozwe n'intumwa the Acts of the ibice Apostles, 19 chapter 19, umurongo wa 4. verses 4. Ibyakozwe n'intumwa The book of Acts, ibice 19 chapter 19, umurongo wa 4. verses 4. Aha, dusomere niba wahageze. Then said Paul, Aha. John verily baptized with the baptism of repentance, Yego. saying unto the people that they should believe on him who should come after him, that is on Jesus Christ. Amen. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid Kane. his hand, Ntitwarenze buriya? Kane gusa. Dusomere wari udusomeye n'ubundi dusomere mu Then- Kinyarwanda. Yego. Yego. abwira abantu kwizera Ehe. reka dutangire. Ehe. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye Amen. ari we Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turekera aho ngaho. Let us stop from there. Ndifuza ko tuvuga gusa kubonezwa kumwe I want to speak about this purification. ejo kuko tuzagira umugoroba munini And tomorrow, because we have enough time, tuzavuga indi kubonezwa kubiri. we'll speak of the 2 purifications. Hanyuma ku cyumweru And then on Sunday, tuvuga ubundi bwoko bubiri. we'll speak about other 2. Tube turasoje butanu. And we had finished Ariko the 5. munyemere uyu munsi tuvuge bumwe But bwonyine. today, allow me to speak about this. Uburyo bwa mbere bukoreshwa The tubonezwa. only purification way that is Ndavuga used wowe w'imbere as the inner n'icyo man Bibiliya yita amazi. is what the Bible calls water. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Amazi. Water. Ubwo Yesu Kristo yaragiye kuza mu When isi, Jesus had come, byahanuwe mbere y'imyaka it 700. was prophesied 700 years before Bibiliya ivuga ko Yohana umubatiza mu babyawe n'umugore nta n'umwe ungana nawe. that among the people who were produced by a woman, there's no one greater than John the Baptist. Ushize ku gaciro k'abantu mu bantu babyawe n'abagore, umuntu ufite agaciro gahebuje yitwa Yohana umubatiza. When you put it on a weighing scale, all the people produced by a woman, John the Baptist, there's no one Bibiliya greater than isobanura him. impamvu The Bible explains ngo why. nuko ari we Imana yatoranije That he was chosen of God ngo abanzirize umwami to Yesu come before Jesus Christ amutunganyiriza inzira. and make way for him. Mwibuke inzira yatunganyirizaga Yesu. Remember the way he was making for him. Yabonezaga inzira ya He Yesu. was purifying the way of Ni nko Jesus. kuvuga ngo umuyobozi azadusura, In other words, the leader will come. tugomba gutunganya umuhanda azanyuramo atugira. We need to make a general cleaning on the road he will use. Yohana rero John, yari afite umurimo wo kuboneza his abantu ministry was to purify people. kugira ngo abantu bitegure kwakira umukiza. People can be prepared to welcome the Savior. Muranyumvise inshuti Are we zanjye? together? Mandeti ya Yohana The mandate of John the ubwe Baptist, baramubajije ngo tubwire wiyita nde, they asked him, who do you call yourself? wowe wiyita nde, Who do you call yourself? kuko baramubonye Because they looked at ngo him bamwita Eliya. and they called him Elijah. Mu by'ukuri ntabwo bari bibeshe, But they had not made it wrong. kuko uyu nguyu yahanuwe ko ari we Eliya wagombaga For kuza, it was prophesied that he was the Elijah to come. na Yesu ubwe arabivuga And Jesus himself says ati Yohana uyu nguyu that mureba the John the ni Baptist you ndewe see, Eliya wahanuwe. he's the Elijah that was Kubera prophesied. iki? Why? ngo yari afite muri we umwuka In him he had the spirit wo gutunganya no gusanganya imitima y'abana n'iy'abasi. of purifying and connecting the hearts of the fathers and sons. Imana yacu ishimwe Praise cyane. be to God. Ariko we bamubajije, But when they asked him, tubwire uri Eliya, tell us, are you aravuga ati Elijah? reka da, He said, no. uri umuhanuzi se? Are you the prophet? Ati reka da, No, I'm not. wewe wiyita nde? Who do you call yourself? Kugira ngo dusubize So abadutumye. that we can answer to those who Aravuga sent ngo us. njyewe He said, me. ndi ijwi ry'urangurura I mu am the butayu. voice out
out in the nimutunganye wilderness. inzira z'Uwiteka, Prepare the ways of the nimutunganye Lord. inzira y'Uwiteka. Prepare the ways of the Inyuma Lord. yanjye haruje, Behind there is someone ni coming. ikinavukiye This is why I was gutunganya born, imitima to yanyu prepare your kugira ngo hearts mwakire so you Masiya, can welcome the Messiah. kugira ngo mwakire You Masiya. can welcome the Atangira Messiah. igikorwa kitabagaho He mbere, started an act which was gisa never there, gisa na teolojiya nshya. that looks like a new theology. Iyo umuntu yumvaga ubutumwa bwe, When people heard of his gospel, igikorwa yagombaga the gukora, act they had to do, yinjiraga mu mazi they would go in water, bakamubatiza. they get baptized, Ibyo bikitwa kwihana. and that was called repentance. Umubatizo wa Yohana The baptism of John, bawitaga umubatizo wo kwihana. it was a baptism of repentance. Muranyumva nshuti Are zanyu? we together? Nyumva neza. Let's go Iyo together. tuvuze kwihana bivuze iki? What does it mean by repentance? Ngira ngo twese tuzi iki gihe ko iki kigira iki cyitwa metanohiya. We all know this Greek word, metanoia. Metanohiya biravuze ngo ni uguhindukira. It means making a U-turn. Metanohiya ntabwo twebwe twigishijwe nabi kwihana. We were taught the wrong repentance. Kwihana tuzi ko ari ukuvuga ibyaha byacu, Repentance is not uttering out our kandi sins ukabivuga mu isoni nyinshi no gukorwa n'isoni and nyinshi. thinking you utter it out in shame. Njyewe aho nakuriye wagombaga kubivuga mu isoni nyinshi. Where I grew up, you had to say your sins in a lot Ntabyo of kuvuga shame. ngo Imana imbabarire mu minsi ishize rwose njyewe Imana imbabarire naribyo. Oya, vuga cyane, vuga cyane. Speak loud of the sin that you said. Bivuge rwose wembye, bivuge cyane. Patrick arasetsa Speak arabizi it neza. loud. Patrick knows about Bivuge that. cyane, bivuge cyane. Speak of the sin that you have Rwose narenze ngo committed. Imana imbabarire njyewe naribye. God forgive me, I've stolen. Akaba rero umuntu w'umunyamwuka akakureba ati kubabarire gusa ntuzongere. And there is a spiritual pastor. Icara aho ngaho. It's like, may God forgive you and don't do it Hanyuma again. ejo wareba icyo gitsure wahuye nacyo, When you look at how they looked at you, wakumva wongeye kwihana, when you want to repent again, ukavuga ati njyewe sinasubirayo Imana itanyinyuriza mu idirishya you abantu. say, I'm not going back, I will not go back there. Imana yacu urayizi, kandi noneho n'ubutumwa twumvise nuko And the gospel was the same way. bagahora batubwira ibintu tutazi, watubwira niba ari ukuri. They would tell us things as if we don't know if it's Atuzi true. murenge Do you know a sector? ati hari umukecuru w'imyaka 70, There was a woman who was ati 70 umusore years. w'ibiri ijana yanze kwihana aramuzingazinga munyuza muri kostra. Ukavuga ati yo, ati bari abakecuru bari hano bose bazanzingazinga rero. Ukavuga ati sinzagaruka. They will make stories and you would say, I'm not going back there to that place. Ntawe uhari ngo atubwire niba byarabaye koko cyangwa atarabaye. No eyewitnesses were there Bikaba to tell inkuru us ihana ahantu it's true. higenda ihindura ishusho, twese tuzi ubwo bwoba, maze tuzi ko kwihana ari iki? Ni ukuvuga ibyaha. And we were filled with fear, thinking that repentance is uttering out your sins. Ntabwo ari cyo Yohana yavugaga. That's not what John was speaking about. Repentance ni uguhindura imitekerereze y'ibyo wari uzi, is changing a mindset of what you thought. ukayivanaho uko watekerezaga, Remove and change your mindset. ugahindukira imitekerereze, nguteye umugongo ubutazongera gutekereza You gutya, make a U-turn to never go back to the same hanyuma mindset. ukakira imitekerereze And mishya, you receive a new mindset. kandi ukemera iyo mitekerereze And mu you are mutima. believing those mindsets. Yohana icyo yavugaga, What John was saying, nimuve mu madini, that leave religion, nimuve mu myemerere mwarimo, leave the doctrines you were nimureke in, uburyo mwibonezaga mwibwira ko leave the way mutunganye, of purification. imitima yanyu yihane, Your hearts need to repent ihindukire gutegereza Mesiya. and return to wait on the Messiah. Murumva icyo bivuze? Do you know what it means? Nimureke amategeko ya Mose. Leave alone the Moses law. Yesu yaravuze 16 muri Luka In Luke chapter 16, ngo ni ukuri Jesus kose said amategeko ya Mose that n'ubuhanuzi verily I tell you that ngo the law of Moses byaraje bigarukira kuri Yohana umubatiza. came and stopped with John the Kuva Baptist. ku gihe cya Yohana umubatiza harabwirizwa ikintu gishya, From John the Baptist, there's a new preaching. kuko niwe yazanye ikintu cyitwa kwihana, For he brought repentance, bivuze guhindura imitekerereze, meaning changing your mindset, bivuze kuva mu byo wari urimo, meaning leaving what you've been doing, bivuze gufata umwanzuro making a decision bihereye mu mubabaro wo mu mutima, from the pain of within, uvuga ngo mbabajwe n'ubuzima saying mbamo, you are saddened by the life you're living in, ndashaka guhinduka, you want hanyuma transformation, ugahindukira. then you make a U-turn. Urubyiruko ruzana impinduka, The youth that bring difference, urubyiruko ruzana impinduka the youth that bring ni change, urubyiruko rwemera kunyura mu batizo wa Yohana. is the youth that allows to go undergo the baptism of John. Muranyumva neza? Are we together? ubu ngubu utampereye hasi ndabizi ashobora gukata akakana ati Pst.SENGA dusubije mu bya mbere y'indege.
Whoever that didn't read the whole song, they might take me and cut this and start doing something murabizi else. ukuntu bakunda kudukatira ubutumwa You know how they cut our sermons? bakabitwistinga ukagira ngo And they will manipulate and twist it to other ndasubiramo things. I will repeat it again. urubyiruko ruzana impinduka The youth that bring ni change urwabanza kunyura mu mubatizo wa is the yohana youth that undergoes the baptism of John. rugahindura ibyo That rutekereza change their mindsets. rugahindura ubuzima They bubamo change their lifestyle. bagafata umwanzuro wo kwimuka They kandi make a batavuye aho decision of shifting without shifting. burya umuntu ajya yimuka atatuvuye ahangaha You can shift without physically agahindura abo shifting. bagendana You make friends. agahindura amasaha amara kuri social media You change the time you spend on social agahindura media. amafoto yapostingaga You change the pictures you are posting. agahindura ibyamunezezaga Change things that brought pleasure to you. agahindura weekend ye You change your weekend. si ukugira ngo akizwe ibyo ntisi byo You bimukiza are not doing that to be saved. ahubwo ategereje icya kabiri gikomeye But you're waiting on the second, aribyo which is tuzavuga ejo which we'll speak about it abantu tomorrow. bagombaga kwakira masiya People who are ready to become bagombaga guhindura Messiah, they had imitekerereze to change their mindsets. ibyo bivuze ngo ni ukwezwa n'amazi Meaning you need to be purified by ibyo bivuze water. kubonezwa Being n'amazi purified by water. nibyo yohana umubatiza yavugaga Which is what John said. yewe ndababatirisha That I'm amazi baptizing you with ntabwo ari water. ukugira ngo abahe ubugingo buhoraho Not to give you eternal life. oya No. ahubwo abakira ubugingo But buhoraho those who receive eternal life, babanzirizwa n'umutima wihana they have start with a repentant heart. babanzirizwa n'umutima They start wihana with a repentant heart. wo guhindura ukubaho Of transforming your wo kugira ibintu lifestyle. uhaga Of getting satisfied wo from kuvuga ngo certain ibi ndabirambiwe things. Saying I'm tired of this. ndimutse I am shifting. ndimutse I am shifting. haleluya Hallelujah. kwimuka utavuye aho uri Shifting without physically shifting. ni ukuvuga mu bitekerezo I'm saying in your mind. guhindura imitekerereze Changing your mindset. guhindura imitekerereze Changing your mindset. ndambiwe amasaha 10 kuri social media I'm tired of 10 hours scrolling on social atagira bibiliya media nimwe atarimo na verse nimwe without a Bible verse. ndambiwe kubaho ubu buzima wagira ngo ndi puberi I'm tired of this lifestyle as if I'm a rubbish pit. ntabwo ibyo ari byo biguhesha ubugingo buhoraho That doesn't give you eternal life. ahubwo urimo uraca inzira y'umwami But you're paving way for Uri- the Lord. byitwa guca inzira You're y'umwami paving way for the Messiah. turi kujyana nshuti Are zanjye we together? byitwa guca inzira You're y'umwami paving the way. nibyo yohana yavuze That's what John yewe said. ndababatirisha amazi That I'm baptizing you with water. kugira gusa ngo umutegereje uzi inyuma So you yanjye await on who is coming imirindi ye behind me. ndayumva I can hear his mu buryo footsteps. bw'ubuhanuzi inshuti yanjye That is a prophetic way niki of saying kikubwira ko ugiye kugera mu bihe byiza what tells you you're entering in a new season. niwumva uyu mutima wo kwihana wageze muri wowe If you start having this repentant heart, kandi imana irawutanga and God gives a repentant imana heart, ijya isuka umutima wo kwihana God pours a heart of umuntu repentance. umuntu akumva haza ibyo You yakundaga feel like you're tired for what you've been loving, your pleasures. twebwe mu gihe cyacu twihana In our times when we are repenting, mu gihe cyacu in our time, in our sinzi- generation, ushobora kubikritika je ne sais pas you can criticize it, I don't care. ariko umuntu yarakizwaga But if you get saved, ugahindura n'imyambaro ntawe you wabikubwiye would even change your outfit without people telling you. sinzi niba mwarambonye ku kibuga I don't know if you saw me at the airport. nari nambaye poche bombe mwarabibonye I was wearing a poche Porsche bombe bomb. mwarabibonye Did you see that? mfite nkenye mu rugo I have like 4 of them. mbifitiye inzika nzigwariye inzika uranyumvise se ubwo mu gihe cyanjye nyizwa poche bombe cyari icyaha It was a sin to wear those Porsche bomb in my time. kandi nyine ntaho cyanditse And it's not written ariko anywhere. wareba abapagani bazambaye kubo ntiwasa But nabo when you see pagans wearing these clothes, mu you gihe felt cyacu you nyine mu didn't gihe want to cyacu see like nyine them. nuko byagaragaraga That is how it was kandi in our time. nkayikunda kubi And I love those trousers. ariko nkavuga nti we kuwikoraho we warakijijwe wowe But I told myself, don't touch that. ubu You're ufite saying, shatusha isi now I have 3 of them. kubera iki Why? ubu nyine ntibikiri ikibazo Now it's no longer a si bwo problem. buryo bwo kwerekana kwihana That's not the way to show repentance. ariko iyo umuntu yahuye n'umuriro But nyabo when you encounter the right fire, twakuyeho penke we took off our hairstyles. uzi gukuraho penke During no shaving of your hairstyle. ndakubwiza ukuri byanganaga no gutanga nk'ibihumbi 500 byonyine usigaranye mu mufuka It was compared to giving 500 that you kukogosha have in your... penke bakagukubita marinks we ye baba we icyo gihe ni karuvari kugira ngo ninjire muri korari bankubise barahara ntabwo nirebaga sinajyaga nireba habe na gato ko narebaga barameze nk'indende gutya ariko bwari bwo buryo bwo kwihana. That was the way of repentance. Before I entered in a choir, they had to shave off my hair. Muranyumvise nshuti Are zanjye we together? hari abantu bumva nabi nizere ko muri kumva icyo ushaka kuvuga ni umutima unyoterwa There is a thirsty
ntusekere inshuti ya data. Haleluya. Ni umutima unyoterwa, Is a heart that is thirsty, ukanyoterwa that is thirsty kandi enough ukifuza guhinduka. and wants transformation. Sinkeneye icyantandukanya I n'umwami. don't want anything to separate me with the Ubwo king. simvuze rero udukope n'udukopine I'm we. not speaking of lovebirds. Mwebwe mwarahinduye ntabwo mugira abakopine mugira ama boyfriends. You are blessed enough now you have boyfriends. Mwe mugira relationship. This time you have now relationships. Ibyanyu ngewe twivugira ibyacu abakopine we. We had couples. N'abakope. Kakwa? Couples. Reka. Twagiraga abakapuzi ni couple. Twagiraga abakopine n'aba boyfriend nyine mu There were boyfriends in such a time. ukamukunda nkuko uramukunda ukamureba ukajyumva umutima ntusinzira. Namwe byababayeho. You'll see them, you can't sleep. You would see them and your heart will beat out of you. Abazi kurimbuga tumva iganzire igutse neza ukumva indirimbo n'injwi birajyanye neza. Namwe bibabaho namwe. They would sing and you feel like the heart is living and skipping out of you. Ndagira ngo mbare ubwoba si wowe wenyine. It didn't just happen to you alone. Waza musengero ugasanga abantu yamaze kandi ubona ko When you come in ugatumva church, amateraniro wagira n'ubundi. when you come in church, you don't have a seat close to and you want to finish your service and just go Ariko home. kwihana iyo kwamaze kuza But when repentance comes, ukabirwara mu mutima you have it in your heart. sizongera kumureba. I won't look at her. Nibitabuzwa ukabireka And you stop even the kubera ko unstoppable ukeneye umwami mu mutima. because you want the Lord in your heart. Urubyiruko ruzana The impinduka youth that brings uhereye change kuri Yohana from umubatiza John the Baptist ruritandukanya. separate themselves. Mbere y'uko umurimo wa Yohana utangira, Before the ministry of John Bibiliya began, iravuga ngo yamujyanye mu butayu the wenyine, Bible says he took him in the wilderness. ajya gutungwa n'ibyo abantu badatungwa He nabyo, went to depend on something people didn't eat. akambara ibyo abantu batambara. He wore what people didn't wear. Wabonaga ari demode, He looked like he was demodeled. umuntu utajyanye n'igihe, Someone who was demodeled. ariko we si ikindi. But there is nothing else. Mandate ye, His only mandate, umurimo we his own ni uwo ministry gutunganyiriza abantu guhura na is to Kristo. pave way for people to encounter Ntushobora Christ. gutunganyiriza abantu guhura na You Yesu can't pave a way for Christ ubwawe utaritoza if kwitandukanya, you haven't taught yourself to utaritoza separate. guhindura If ibitekerezo. you haven't taught yourself to change your Ariko si ibi ngibi mindset. ni icyaha. Is this a sin? Rimwe na rimwe muri Amerika, Sometime I was in America. umwana w'umukobwa turi muri konferansi y'urubyiruko We were nk'uko in a youth conference like this. barimo batubaza ibibazo. They were asking questions. Umwana arahaguruka rwose A girl stood up. asa n'ufite umujinya kandi ntacyo twapfuye It's pe. as if she had a wrath and we Bwari had, ubwa mbere duhuye ngewe nawe. it was my first encounter with Umva her. uko yabajije ikibazo. This was the question. Ariko ubundi pastor Pastor, ko ariyo yayo, it is what it is. gutobora amatwi no gutobora amazuru bitandukaniye. What's the difference from piercing Ko your mwirirwa ears or your nose? muducira urubanza, You always condemn us. amatwi n'amazuru bitandukaniye. What's the difference from the nose and the ears? Ndamubwira nti unzanye mu utengere. I asked her, why are you bringing me into this? Ko aribwo duhuriye ahangaha ngewe We ushize just mu met utengere. here. Why are you putting Nigeze me? ngewe mbikubwira n'umunsi umwe Did I ngewe. tell you that in a single day? Uretse kwicara nawe uhaguruke ngewe unzanye mu I uti. asked her, why are you bringing me into this? Atoya nyine urumva mbona agaseko karaje kameme ndavuga nti at least naho turaza kumvikana. She started smiling. I was Atoya like, now it's ndavuga niho okay. vuga ati ndavuga bene wanyu. I'm speaking of your fellow pastors. Ngo batiri kuvuga bene wanyu ntibatubwira batubwira amazuru ko atandukaniye he n'amatwi. What's the difference between piercing a nose and an ear? Nshuti yanjye Brethren, naramubwiye nti ukeneye gutobora se n'ahantu n'ururimi nushaka utobore. I told her, pierce the tongue also. N'abatobora n'umunwa. Pierce the nose, it's okay. Kuko kuri ngewe ikibazo si amatwi, Because to me, the problem is not the ikibazo ears. si amazuru, The problem is not the nose. ikibazo si umunwa, The problem is not the mouth. ahubwo ni umutima ushaka But gutobagura. the heart behind why you want to pierce. Uranyumvise? Are we together? Ni uwo mutima wifuza gutobagura. The heart behind the piercing. Ukamva n'amazuru ntahagije urakora ntimubizi abafite ihereni ku munwa hagati ku rurimi. There are people with a nose and a tongue piercing. Abajya batobora abantu barakubwira ngo niba hari ikintu kibabaza ni ugutoborwa ku rurimi. The people say that the most painful thing is piercing the tongue. Ugasanga afite iherena harifite hose haruze ntaza hasigaje. He has a piercing all over the ears and it's left with no Kwirirwa other place. tukubwira ngo byihorere turavunwa n'ubusa. Telling you to stop it. We are Kuko burdening umutima ourselves we for nothing. uzakomeza utobagure. For the heart will continue to pierce and pierce and pierce. Nkunda kubwira abana b'abakobwa. I love telling girls. Burya iyo ugiye muri garderobe ugashaka umwenda, When you go in the wardrobe and look at your warangiza clothes, ukagura ka kajipo kamwe ugenda umanura rwose ubizi neza kumanura. you buy a skirt that you keep pulling Burya down. ikibazo si ijipo ni The ku mutima usa.
The problem is not the skirt, but the heart behind the skirt. turavunwa n'ubusa kwirirwa tukubwira actually baravuga ngo amahitamo yaje abagiye kwerekana wowe w'imbere uwari we. When the choices come, they are to reveal your inner person. nshuti zanjye rero Brethren, urubyiruko youth, generation Joshua the generation Joshua generation, bazazana impinduka muri that iyi are si bringing a difference in this n'abatajyana world. n'ibigezweho And byose those that are not going with viral, n'abadahururana they n'ibihurura don't go with whatever that comes. n'abatameze nk'abari muri huruhurura They are rega not like flowing water. n'abakomeza gusa n'uko bibiri They are yisa continuing to look like the Bible. umuderi wabo bawukura ahangaha Their motto is found in the Bible. iteka bahora biboneza They are purifying kwiboneza themselves daily. byitwa kwihana Purification is repentance. kwihana bivuga guhindura imitekerereze Repentance means changing of mindset. iteka bahora batera umugongo ibyo abandi bararikiye They are turning their backs to things of kwihana repentance. bategereje yesu They are waiting for Jesus. bategereje yesu They are waiting on kandi Jesus. bategereje icya kabiri tuzavuga ejo And they are waiting on the second thing we're speaking imana ibaha about. umugisha God bless you. imana ibaha May umugisha God bless you. imana ibaha May umugisha God bless you. dore intambwe ya mbere That's the first stage. kwihana Repentance. petero rega si ubu nsengero ndabivuze ariko reka nsoreza aha petero ngo ageze ahantu umwuka wera aramanuka When Peter encountered in a place, the Holy Spirit ascended. abantu baravuga ati ibi ni ibiki tubonye People started saying, what is this? ngo bibakura umutima And they got a heart problem. muri sosiyete yose haba abantu bigira intyoza muri sosiyete yose In every society, we have eloquent people. bigira intyoza ba nyira ndabizi kwa They know it all. twagira igifaransa kitabaho cyitwa ngo bigira abajokone They know it. abantu bazi ko bazi People who call them, they ngo know bazi it all. ukuntu bakritika umwuka They wera didn't find a way to criticize the Holy ngo abo Spirit. ngabo ngo maveho bana ngo basinzihira abana ngo And this person said they are drunk. abandi atariko ntuzi amategeko twashizeho no mu murenge ko nta kabari gafungura saa 3 That we know there is a law that there is no bar open at 3 p.m. ati wasinze nawe se ukavuga igifaransa utarakizi That also get drunk and start speaking French. izo nzoga zituma umuntu avuga icyongereza atakizi What n'izahera kind of alcohol that I can also take to speak other akakivuga nkaho wagira ngo languages? ni uwa Birmingham kandi ari uwa hano hirya ahangaha mu gashekero You start speaking French as if you're from Birmingham. ati ahubwo ni umwuka wera But it's the Spirit of God. aho naganaga ni hehereye Where was I going with this? petero yarababwiye ku murongo wa 19 ibice bitatu Peter told them in verses 19 of arababwira that, ngo nimwihane that if you repent muhindukire and turn around, imitima yanyu ibonezwe your heart be purified, mubone uko namwe imitima yanyu ihemburwa so that your hearts can be redeemed. namwe muzakira izi mbaraga You shall receive this aha power. niho tuzasoreza rero This is where we end tomorrow. niwihane nshuti yanyu If you repent, my va mu friend, byo urimo get away from what you're hindura doing. imitekerereze Change your mindset. wibaho nk'umuntu utari uwo mu bwami Don't live like not of a wikwambara kingdom. nk'utari uwo mu bwami Don't dress like someone who's not from the si kingdom. ukugira ngo utazajya mu ijuru It's not for you not to go to ahubwo heaven, ni uko wowe utunganyiriza inzira y'umwami but rather it's for you are a paper ahubwo of ni the uko way of wowe the Messiah. nuko uruzazana impinduka You are going to bring ni difference. uko wowe ugomba gukora itandukaniro You are a person that will imana bring ibaha difference. umugisha May God bishop bless karibu you. yesu abaha umugisha God bless you. God bless you. aradusengera bishop yesu abagirire neza God bless you.